Bon, moi je savais, non, ça même pas si bête qu'elle est même que ça même. Moi qui dis un homme, mais bon, on se peut mettre là. Bilou Biagaga, peut-être qu'on est obligé de voir la salle à gym. Mais on va dire ça là, moi jogging, nganda wa, tant que mingi, mais ni façon y là. Donc, il y a un maza. Mais il y a un maza mungwa, donc il y a un kimaka na bord maza wa malembe. Ni façon y là. Sinon, vous savez, mais peut-être qu'il y avait bien. Na kati ya lutumunu ya mfumzambi ya mpungu peut-être qu'il y avait bien. Face benzabu. Bon, ba mambo ya kukuba mais ba peut-être que vraiment ntangu ya kusolela mbote tangu ntangu ke kufuanana peut-être que solo la mbote ntangu ke kufuanana faso batubaka Federation ya Congo yake muteti ya Matadi na zule intu ya bau bakena kunataka yau me bakena bankata ve Federation ya Congo yake le ditadi na kati ya masapatu ya bau me bale na busisa ba mfumo ya Federation ya Congo ve betki ya ku lukuikulu ya beto yake na mfumo nzambi ya mpungu na bankaka ya beto mutin beto baka beto diaka di ngubi ya muntu ve peleko kusala bubote yake ve kufa muntu benme bakula kusala bubote yake ve kufa muntu kusala bubote yake ve kufa muntu me yake vana ntangu betke solo la mambia yi mbote na beno me yake tete mwantangu ya concentration monsieur tubaka betke ya betke na kati ya kitezo ya kaka me betke luengisi beno na ba detail nyonso ntangu mambo ntangu kufuanana donc nous magak bet ke sala ya on kacha sal mais bubia bet mezo kuvana nganda na mwantange ça fait un peu du bien mais Federation Congo mukin bet tubaki yao yake luzingwa ba Congo nyonso na kacha bantocha bao baini bakulaka diambu ve yaime kuma na beno tangu na kubakula Federation ya Congo yake luzingu ya beto na kacha bantocha beto bamboske ba famille ya beto ve baini nyoske na kuna kutsa beto na kacha bo mambe mboshi yaini mekum na beno na kacha mpangala bwenza nyadile kumuna luango na kuvilula majela na kuvilula majela mukela tubana beno bamboshi baintuke bana zuli ya mazina yakeve ba famille ya beto betkeve na mengmos na bau betlen van kintwa na bau ve ba mela kispeto ntime bau ya impi ya bibulu bel metala donc oui si babana ya nkoko moshi elenda kutana ba tubiti ve foko tumdikanda yakini mutindu na mambu badiambu ke buila na bantu nyonso na makandi nyonso badiambu ke buila laka me ba Congo fo ba bakula yao mbote na ba Congo ya van beno kacha mpangala na kacha bwenza nyadi lekumu luango beno bakula ben me vana ba bantu ina ba mvula ikwa ndandu yange na mpangala na bwenza na nyadi na lekumu ni wapi yine tina luango ni wapi ina ndandu wange ben batacha beto ba mami ya beto ben me butu beto ben me kulisi beto kuna bon bet bayai kediaka na mamke ya moive tat kediaka moive ndandu wa beto kuvana kintwadi na bamboshi na kacha bantochina ni wapi ina beno bakuluncha beto muke bukla ben ba petit parce que ben ngana ku bakulaka mambo ve ben me vana ba bantina même ba in me vana
na kununtu lisuba ben mediana bao ndando beni wapi wapi kutunga bame kutunga bandotina politique ya imbi inmame sala ndando nge ni butam na mpangala nge ni ke bulantulu nge ni butam na bwenza nge ni ke bulantulu nge ni butam na nyadi nge ni ke bulantulu nge ni butam na lekumu nge ni ke bulantulu nge ni butam na luango nge ke bulantulu ndandi ngeni wapina ndandi ya babani nge na kacha lutumunu ya mwani ya imbi ya mupopo ya mudaume mbeke tuba ngwefso mature Albert alias Sassou Nguesso Deni kuvandi ya beno kintwadi na ba moshi nyosu bene zaba bantu nyosu ya yinke vana zuli ya mazina ndandi ya beni wapina bilum nyosu bene kufutika kana ba mabu nyosu na ba mbabu nyosu bako masikuzi fundi ya beno me wachi ngwefso mature me kwan suye diaka me kwan sosku bebis bantout me muntin ke diana ki mfumu ve bet dépouiller muntin depuis ntama betkina ngona salaka wa na ku builiandi vous comprenez parce que le ntango ke kuma memba mindeli ai ke salana yandi ke vandia kana shuave baba ke pesbeti yandi ni bet moske ke tsakintu wa muntina denwa bame wuna beno bame wuna mambe ba génération future nyos ben mezaba betno kustungi insi ba mama me tulbe nyem ya ba batata me tulbe nyem ya ba me ben kina kubakula ve ben kika kuna manyeme ba mbosi me bantin ke bantia imbi faut que look bao ben mkuwa bayin kuna kwel ba mbosi ba kentu ba bakala ne faut ben bingis ba bantina babani ben mabutna ba faut ben abandonner ba bantina faut ben kote na kati ki tenzo mutin betkana tubula beno ha bayin ke na zola bena kuzangama e ba ben ke tala faso ke kombolaka bantoto faso ke dresser ba bantu parce que ben ke tona intungolo ben ke tona kati ben lemvu kila na kati ya fédération ya Congo mulemvu ke vanve na banyos me tekisa bancha beto banyos me nat beto na nzila ya mfululu nzila ya bitilu nzila ya manyongo ben makuwa donc ben van sui ben ke tala ba mambet ke yidikuna nge van muti ampangala bwenza nyadi le kumu luango nge kuzi na mansukina nge kutubile bet mun vani simba kwa ben na fédération mamir ke van ver yani na beno ko vila madiola na kubakula bonene ya diambu nzamu kenene nzamu kenene samna nzame ku pesbeto ngolo ina ya kusala fédération na kutombola makedika yinba bumba ben depuis ntama e kansi mingi na beno kena kukondwa na kubakula bunene na ngudi ya diambu ina utalela luzingu ya beto ba Kongo nyakati ya bantoto ya longo ina mfumu nzambi ya mpungu pesa beto na manyime bankaki ya beto lena tekisi banti ya baove bankaki ya beto mangaka babanchina inba kuza tu ben ko nturba bantoto ya zulu kuna ko tuba bani kudiana maza kunena na zula maza vous comprenez et na muntime ba ya imbi samba kana babanchina bakana mayelve ben nturba na l'école ya nende bakel lend v parce que intu ya baou ya ke ve ya ku calculer na ku salba l'école ya ntama ya ngolo ya kukuba nini ben metal ba ke kuna kima bazaba bankisi kufwa babantu kuyiba mbongo kuna lala ba kent kuna buta banet binkele nini ke kisale babanchina e ni kuna mekangisa banche betu mingi na kachampasi samti ba meni min ba bisalu na ba yinno kuzo bantoto sam na kwenda mwangisa makandi bao kubak ba kencha bao kubak ba banya bao e ba mos ba bakala mekumaka ba sentinelle ba mboshi bant ke nena na maza bant ku dzenyo sunazule maza bant zaku luatve bant ke na ki mutuve nge mu Kongo ke na mtima ya mfumuzami nge mekuma muti kuna kombola hizo ya mboshi mentanga kaka fo betu kuzara maka petu betu vanana ki muntu mutidu banko ke betu ndi kuna tubati jamais la même mule kwenda kombo lupanga mucha isi ya nzenza
Kasi si betke kwa nkudia kuna lokotaka ba majena ba makacha mazala betke kusaliao beno bakula ini kiteza beto donc ntangu yako kumna kukombola baba tina façon que bamos pa me sala bas opération moye barabe metala façon ba me dus bet kuna ku foku pe ku benet baiki ku zeng ba inti abetke butaba mbumya mbote ku fusis bet nsatu ku yok ba inzo abeto nyos ben metala donc façon que zonzaka vengeance yake qui est naturel mais na Congo façon que tubaka yake une colère saine yako kote na kati ya bankesi mais bankesi ya kiteze mfumzambi ampungu kena kukatulaka mambo ya imbi kuwangule ya imbi na kuvutula luzolo kutunga mutinya almo mfumzambi ampuke tubaka kutunga ni natunga donc ben baini kitete na kati ya bitezo ya buzoba kena kubakula ve hein kaka mpase beno hein baini tukana na tubabe tumamba buzoba ina mais ben kulaka ntanga ka ben kulaka ntanga ka men futur ki muti ya Congo na kututi oh me babansi bet me vana bao wapi kote bet me kona na mantwala ka kufutu kuma nima na manima e bet ke kuiskuna bet ke bulmen ba bikoti hein ben ba mama ku bulmen ba bikoti ba ntwenya ku bulmen ba bikoti ba kunutu ku bulmen ba bikoti sa beno bakula ati bet ne vandi intwadi yakave na ba bantina ba daume ya mpamba ba ndingari bat katkana Afrique de l'Ouest mais kuzangama na bantocha beto ba Congo meto kumaka banti ya mpamba e benke kuna na bulaba maboko le ba ponge tuba o ba ponge kumba banti ya imbi oui betke van ba banti ya imbi na mantola ba mboshi matona ngula mbote tatanzama kubieka bankoko ba be mukansa ben me bakule ya mbote mbota parce que bet me tulbenya wa ye abu pia maton